September ni som hi pakhat Times of Mizoram clear tu te chibai Tangkhul ten Kuki helpol te warning khautak anpe Tangkhul naga long TNL chuan September ni som ni nimin khan Kuki helpol te chet na andu lo thule vau khan na natak an chwa Imphal ukrul inkar kongdunga kongsiam na thoktele miweiwak te lo ti dinga vauna lo siam to lo turin Tangkhul naga chuan Kuki helpol te acha arang thayang bera anthil ti ban san turin asya tirani anthu chua chuan ti hian atia Kuki helpol ten poi khoi reng ma se remna le muanna aum thainan kan lain khwa khir ram shama tuna chuan arang thayang bera nagarama annung chang ban san hal turin kan ria tirani hetiang thil anlati chunzoma thil duom lo boina lian jok athlenani chuan anma ni mo ani anga midangan mo pu thailovang Tangkhul naga long chuan ukrul Imphal kongdunga Kuki khwate hei hi kan cha du boka Kuki helpol te thil ti hi an ria tangaya ati top dan an ngai tu angai bokang ani lo chuan boina lian tham achwa huna inpu ton na athleng thei donani antibok liang mai naga le Tangkhul naga te voin thlengin an lain ro sarenga an rilruwa tumlok sa engemo a ompo animai thaye Zo United dinhmun a chiang ta Central Young Mizo Association CYMA Hall Aizola September ni som ni nimin khan Manipur zo fa namtin hrai tu mi somli pariat te an kalkhoma kan nga hrel zo United hrai tu turte an siam fel theita ani inkhom hi Manipur MLA let pau hau kipan akai hruaya Manipur zo MLA midang parukpo antelve ani zo United hrai tu turte chu convener Albert L. Renthei Mizo People's Convention Co-conveners Zone K Ngaite Zomi Council Chairman Azang Khongsai Kuki Inpi President Secretary Lalhrilin Mar Inpui Finance Secretary Helen Kipgen Co2 Information and Publicity Secretary Pagin Haukip ITLF Chairman Te Annia Heng Office Bearers Baka Hian Paul Sang IO Committee Member Ruat Annibok Zo United mahun tura athaber kandu saka hetiang huap zo Paul ading theiringot po hi Manipur zo fatetan melung poimo ani rabithara minhlang kai theihlau se ti chu kandu thu sa mani Zo United mahun tur hi thirdan chi sang soi tur kan nei vekang tuna takchuan comment lam hi in sum tlangila Mizo emo Kuki emo nizok se tia tang saru tal tepo kan la oma Thumal pakhat dubi kan nei chungchu minga buai zofa kan ni inni ti kha loin pomve phot maila joint committee in atha angtia zo United aphwa hi alo thaber po ani thei minga buai loila thule hlaringota inpum khat hi itumbok lowang Bisnupura meitei mi panga trekina deng September ni som ni nimin tlai dar ni velkhan Chorchanpur le Bisnupur Ramrishul Moirang Khunole Keiren Phabibul Kemang Lo Pama Trek in mi pangalai adenga Nunachan Ero anomlo Trek in aden yamte hi Meikam Naucha kumsom ni panga son of Achauba Village Phobak Chau Ikai Mayai Leikai Tuna Relief Camp of Mek Phairem Bamboy kumsom tim son of Borbabu Leirak Pam Hongba kumsom ni son of Magi Himen Basanta kumsom ni son of Igaucha Maibam Britamjit kumsom thum son of M Bigramte anni anwai hian Moirang Community Health Center panpui anni ngai tuam ero anni lo boina mun Bisnupura meite thalai mi pawek mi pangalai trekin adeng hlo mai hi adu tan chuan chunglam na tho kanti thayanga khuarel chiat na chu tu te chunga po athleng thai kanti ani point adik vek thalai mi panga mi pawek te hi meite volunteer anni ve nge yanga hetianga trekin adeng ve hlo mai hi kan hantar lang ve reng ani Manipur Christian Titan World Evangelical Alliance UNHRC Samita Kokomi spokesperson Minitum Hun Anpe United Nations Human Rights Council UNHRC session voice om nga palina kalmeka World Evangelical Alliance WEH1 soiho na hun abuat saya
Thupui the crisis in Manipur and implications for human rights in India ti chu WEA Director Wisam Al Salibi chuan moderator ni in akai hruaya WEA officer pakhat chuan athusoi kharna India Sarkar hian India ram hi democracy nam tin chitin huap turin siamro se ti asoi tel zawa hei hian India tangin soisel na atampha le ani Meitei sipai bang Lieutenant General El Nisikanta Singh chuan India Sarkar chauphok tumin Twitter at hian azia ngala United Nations mithiam rual in titen Manipur chu chin huat na manga ti chiat antuma Manipura pemten Germany US Israel UN le EU te anlo dor to a Manipur migrant te tanpuyan tumani India mi zongjongin India ram chung thila enroll tumna hi kandem tlak turani ti in Twitter siam Manipur boina kalmek chin Kuki zole meitei te chungchang thusoi tu te chu UN Special Reporter on Violence Against Women and Girls Redeem Al-Salem North American Manipur Tribal Association Fraitu Florence N. Lowe Advocacy Director of Justice for All How to Hena Zuberi United States Commissioner on International Religious Freedom Nari Tarkelte Anni Soiho na top dona International Peace and Social Advancement IPSA Fraitu le Kokomi spokesperson ni Bok Khuraizam Athoba chu minute thum hun anpeva World Evangelical Alliance buat sai discussion chu tan lam nei sa nam khat te clear dan chau soi chhuana ani United Nations nwaya pol ani angin Manipur boina thu hi mitinin kan soi ve thaya Hindu majority kan ti hian Manipur mai te hi Hindu majority kan ni lo Manipur Christian te hi 12 lakhs anni lain Meitei Hindu hi 8.5 lakhs lek kan ni Manipur Christian te 53 emo 54% anni atia moderator chuan soijungjungro aron tia Kokomi spokesperson Athoba chuan soichun zomin thil omzia kan soi masak angaya thil diklo atanga kantran chuan adiklo soifia masak apoimo thudiklo manghian debate le discussion kan nei maidonami atia Manipur boina hian sa khwana alang ngailo Meitei ten Christian te anbitum lova Meitei Christian tamtak anomve Meinitum boy ma khan meitei biak in chorchan purami chu ti chiat ani Athoba chuan ati Moderator chuan huna top don to a program zo Kokomi spokesperson hi biak kadu ati Athoba chuan tongmin phal sakro ngai thatu ten thudik an ria tangai narco terrorism hi kan ngai tha athiang lo UN agency UNODC chuan chorchan pur hi golden triangle thar ruilowa sum don na mun pui thar ti in achin chia to a kan soi ho na hi le lam chautran one sided ani kan neutral turani ti in asoile a moderator Al Salibi chuan tran lam an nei lo thu soin soi ho na atop huna thiltam tak kan lain thil thei ati a Athoba chuan nang point ka thu soi ngai thla turin do theina ina ye ngai ti na chang le World Evangelical Alliance Program meitei pa Kokomi spokesperson azuk tel ngam shrim po hi a huai sena Evangelical Alliance ani angin andin natur a chiang viawa chuti chungchuan Khuraizam Athoba hi a chetha hle chuan a hriat BJP in India danpui athlak ta Constitution copy thar chu Parliament Special Session kalmek chu Parliament tharlama anin thiarlut to a nimin September ni som ni khan opposition leader Adir Ranjan Chaudhary chuan hemi chungchang soin Parliament thar anlu don khan MP te chu Constitution copy India ram danpui copy chu pek anni a amaro chu Constitution copy a chuan Indian Constitution preamble ti danglam ani a Socialist secular ti alang tatlat lo ani ati Constitution India ram danpuya hian preamble thumharwa hi apoimo berangai ani a Indian Constitution preamble hian socialist wantlang kuta thunei nale secular India ram chu sa khobik nei lo ati nate chu alang tatlat lo maya hei hian tunlai BJP Sarkar khosak zia kan lo ringlel to sa chu atinung tharle a India ram hi communist ram angin
BJP hian siam atum ni taberin alang September ni som pakwa khan constitution copy thar min pelhoma chumi hnuwa parliament building thara kan lu tani chu constitution copy a chuan preamble hian socialist secular anei ta tlat lo mai India constitution hian atira socialist secular ti anei lo ti kan reveka kumsang khat zakwa som sari paru khan 42nd amendment siam ni in socialist secular ti da ani a voina kan copy thara socialist secular ti a omlo chuan thilngai mo omtak ani andi ranjan chuan ati soizelin anthiltum BJP sarkar thiltum hi arin hel omta tak zeta fingvervek takin anti ani keichuan ka ngai thu taka soichwa katum fawa ma se hun ka mulo atibok andi ranjan chaudhary chuan India le Bharat hi danglamna a omlo Gita Quran le Bible ain constitution hi ane big lova article 1 chuan India that is Bharat atia chuwangin India le Bharat hi danglamna a omlo mi tu main hemi thua hi chuan ngai dan rang siam lo ila atha ti in asoibok The Wire interviewer constitutional expert S Nariman Fali Khan Bharat le India chungchang asoi kha achiang viau maya Indian Constitution English version a India alang rualin Hindi version a chuan Bharat vekazia ani atia chuwangin mingpani omje mun khat ti achiang hle Bharat le India aya boy puitur jok socialist le secular hi BJP hian thaibo atum tak takani chuan kan mahun tur hi achiang talo khop mai BJP hian ti pal engma anei ngai reng lova agenda fel tak nain engkim atithin